Kuna watu tulikutana nao katika maisha, tukawachukulia kama ndugu na rafiki zetu wa karibu. Ila ilifika siku wakajikwaa, wakatukosea, na kama binadamu tukasema hayo ni makosa ya kawaida sana na sisi yanaweza tufikia. Tukajifunza kuwasamehe na tukawachukulia kama ndugu na maisha yakaendelea. Kibaya kinachotuumiza na kinachotisha ni kwamba ilifika na sisi kama binadamu tukajikwaa, sio kwa kutaka, tukawakosea makosa yanayofanana kama na yale ya kawaida sana na yale waliotukosea. Wao wakachukua maamuzi magumu, mazito tena yanayotisha, kiasi kwamba muda mwingine hawawezi hata kutusalimu, na wale ndio wanaochafua majina yetu kule mtaani. Sio kwamba tulikosea makosa mazito, tulifanya kwa bahati mbaya kama walivyofanya tukawasamehe, lakini wao walishindwa kutusamehe. Huo ndio ubaya tunaoishi nao katika dunia hii. Asante.